Shebema be any much say, Pro be our see our command you be baba, a command and say, yes, found Sapa, Fadini Ra. Now we a Bema crash the near situation with Papamua, when I may. Would you imagine so my idea now, baby, could our TikTok page now was flipping now Quaco Tosho. Sodom and Gomorrah, almost if you know. Ayana, when you are dealing with them, so you must be very, very aggressive. And I will mama trap it or matra hulili. We mono by any day inside your tiano, the Yewurani, the Adriano. They don't do it just like for fancy code, they pay them. Ubechi albe seni mu mama na nsa no ba beja sa nyamena nsam no. We say sure the women na ya na majority of them are broken homes. Majority of them. Ena ni bi, eje ni bi. Eje bi wo kra na one na ne tena kra na wejai oba no ama ono nko na ehwe nkola no. Efie nye. Enji akola no nso onyini ba no wohunu ne maame ne papa said the situation omutim. Opeso ye biribi no no nso timi di ne ho firi ne omabim. Ye wo East Legon ma bibiribi a omo ye sa ne manema wi. And you know at the TV so medino edi sodi yes say enibre eso janka bonsa meti ha me buofu na mani abre papa ai enibre net sa kodro man ka bonsa yes na me bi say edi na ekoso mostly yen Ghana ha me ye Ghana ni die na me wo ho kwan na mesre Sam George utie mi a for waso fem me wa ha say pa eye new media niam a ekoso se TV station bi eye niam bi na nya minimum se kane no na ye wo TV station bi wo timi yipono eyi pon ne sa niam no ye bi se time we na esa wo yes because I can't remember say na me ye program bi sa eye sex program wo other TV station it me be stop ye dia na aso enemi bi se Sam George sabe minim so TikTok nso ohun ne ekoso edi enti na show obi bekasa me kasa sa ebusia ekwa koma to yem yenhwe video ekoso ane we live ena sabi obi koso hu sanwam ye kaso hu sanwam a wono anka yenhwe video ne mra yenhwe o da yenhwe ma na me ra ho. Let me carry us get up where you have just 60 seconds. 60 seconds to do it. They give me that riding on Sammy. All right, let's go. Everybody's fine. I may carry us get up where I may give it to me. Oba besia oba wono atete nkola bi se nso na wo a wo bra papa instead of 9 months no to me ba 11 months 10 months wo maso hwe we wo bi to one wo wo bonya mesombo ena menwo ena me sister situation bi a wo find yourself just give thanks to God for na se menyame na enyo bia no be wiase asabe obewo ye na ye wo bu ho awa wonnum ne manum ni nyina asabe o ma yakosampafo sabe na no sisimi na so wo bi ho awa wo baako ne ba baako no ha wo sori a ni nche so pese sabe wo mfa ne maame mpo ntwe sekansi ne so nti we say wanwa yenhwe ema hwe wa wo hwe de ekoso life ana odi ne ho life ana oboni smooth doggy life ana o kire ne sa anaconda ceiling fine. Hey, I didn't know my waba. All in the name of yes, Juman Niho. There been a Juman Niho, yes, some yes, sir. You said Juman Niho, but we are trying to do our best. But a bit of my yes, some do on Sababra Padi, some on 9 on Sababra, and your Macosia Kumana Bebre, a binie, then can vibrator, the more thing. Now, this is our say, a bijus of oh God. Abusia ene menya pastor anasa prophets anasa apostle Benjamin ewofia ha meneno ebedi nkomo ane prophet Bernard ewofia ha meneno ebedi nkomo nti se fensa waba mamenyima bo afon na enfedwumedi ni nyina enhyehyɛ so enkoba bia abusia for amaka obajiki travel hotel Sabuki Germany global flight from Ghana, China, Dubai explore the world with us. Run and fly to Ghana. You better train from Bibia Germany. I brought how that TV. Now they are for plane. You go to international airport. You go to Airport.
to your destination. And one person who holidays, so be a project to be done better and some project to use a bit to divine space, a bit on GQ Luxus Hills Hotel, Maha will make travel also stress free. Travel management, expert in traveling. GQ Travel Hotels. Call us +49 17996 4242 +49 1521 485 2424. Check us on our website gqtravel-hotels.com. GQ, stay connected. Mirafona akwaba. Miraho na mini obaba. Na apostle. How do you? Apostle Miraho. I don't know. Apostle menkron. Because pastor akolada me yemu pen. Minim fiam. Minim bra ma bransa me be ba bonten. Na metete na no medru baby asabe. Oh God. Na way eno ye wo media no so. How do you want me to feel? Sweetheart, so the mamentia na mentia wati fu achirichiri ne bencheye. Me de Ezekiel 21:19. We mu a ekosu nyina wo Ezekiel Bible mu 21:19. Bible say ye wo emani bi wo ha omo pe emema omo be ma tse bula matali. Na se omo ho ba omo esene ponko de. Ezekiel 21:19. So the owo ba bone amre se de otete no. Aw. The owo ba bone wa amre se de otete no. Me de we ekosu nyina no ayana I don't blame too much on them. Now blame why? Oh, I blame the society and the elders of the society. Na o ka se society a me ka se society ne ka ho. Oh, who say be a bad in the society. Now society pounds on that person will grow to become something extraordinary. Okay. Say comfort will fee at say mantem. Now when you say we are comfort, now mon face comfort out. Now be jana man the dia ye to she up get bigger broad mind. Edi akahwa or baba ye something different. And obi akokora yusu ye papa John Dramani Muhammad picture dey we ade nyina on the media. Don't you see some? Omo the boys ya kokota ye omo bedri omo. Enti me dey sometimes these peculiar people sa Sodom and Gomorrah omo asifo we no. Na when you are dealing with them, so you must be very very aggressive. And we mo matra peto o matra hulele we mo no be ye ne den sa de otia no de ye wura no ye de adua no. Pastor wakoye pastor won't mean deliver no enye ye. Hey, so the we mo adan who deliver no be sa akwa na ade o. I be young and oh there be we mo say no imagination and we mo ye deliver omo sa akwa form ade, so we don't waste our time on these people. Who deliver omo a omo san ko omo nchembe sa ade omo yem ade no spirit ni be gura omo san koye nti we no obehu ni se babia wadu no watrapo we mu say wo ho so di we o ma kira pito but wo betimi aye bibia fa na wontimi we mu wontimi mompa my encounter bebre ebi kwa si ma sofo ba kwa sum sama no mutisi no hwe eye spiritual na usro se bia wo try sa wo be satra no no mo mbe chwo we mu ma ya satra bebre ya sese ebi dwetire nyina ma bi eye adwuma ebi ye de omo nsa ye adwuma nkasa ba won se eye spirit oye se we firi mu a oye den a the ego and the lure for that action e beba biu e che babi ma so di se wan se ho so na that's the end. It means I knew my way. The ancient America said, and penny for more Ghana, they are not helping the society. It be new. And you want penny fully be into this act. Money be. And you are penny for Nankasa. Woman Cassan to ye be. Now only Ghana ministers because of Mukoda Hotel. Oh no, what down for Wakoda Hotel, one mamma girlfriends, be one of the chairmen, Urefiana. And I refuse our chairman and say. I'm penning for none, yes, Auntie, I say. Papa, wait here, hold them and I'm on because when they different. You're different. Hotel, dear, oh, Bonnie, one said you are Titino. Dear, oh, Bonnie, so the one said you are Titino.
Ezekiel 21 verse 43 eba copy 44 o se said ye na tie ne sa na ne ba tie okoto nwa no ma wa so de said ye wo tie a wani da fom wani ase dendin di wa brabo wo fin so oba branch obeja wani obefa ni nyina so tie ase enti we mu no ye o sankofo bu wa when you encounter them any kwan so stress yourself on them so one no apese ofri di oye ni mu dia na o come out with the clear conscience and the good heart oh papa me pese mi jai afi dia ma bre e ho ne ruade be step in papa san dem awo nyina e die na eba ebema oba betena se a obeka se me call life na sebe ma woro me ho ma bo me ho adeja na me de vibrator si ho na obe me gina ho na wo kire me se kuntumu fa vibrator na hye wo akosu akuma danda ho oh my god who says sometimes maybe Sikana and I say a dear best statisa because I sky ye pescada near the NSA. Who says so the women majority of them are broken homes. Majority of them and then nibi a jebu okrana or near nanetina crana we jai obano ama ononkwa nation colano if ye inji akolano so onyini ban wo hunu ne ma mene ne papa said the situation mutim or person ye biribi no no so timi di ne ho free no mabim ye wo East Legon ma biribi a omo ye sa ne manema wi and you know when you are going to East Legon, you see sweet girls, lovely ladies are there into this evil act. Say what you say. Papa, I will hold. But me major problem me can say. You him say a binuye besi bra. Yes. But to the extent say life. Oh, now say near my way, and I won't say they don't do it just like for fancy code. They pay them. Ube sending mu mama na nsa no ba beja sa nyame na nsam no and lot of oh maybe the society obi ya we obi beka so oh we no ye di nya sika ene me so me kwa koye bi me so me kwa TikTok na makoye enu nti na me first am George na oh yes I'm good there is the best cancel yeah because so because ye kan sikanti say ye sikanti a ye wo bu ho no so ye te ene asende ya ma ya ta mi ye sikanti ene me yi manim na ma bre me ho life and then for the max ne ade nyina be hihya ye ene be too much in the next area 4 years to 3 years no na ne ye president how unse Ghana ankasa no the future of us no e shaking the future of the youth no and I won say penifo nche na meka say penifo ni bia moa ye ne say ono pani no ono so no owo ne agenda o do odi na no ba be fa ho me stop we me ye we but ono so on agenda ono so eye enti wa wo ye timamuni anasa wa wo sa act no say wa mpe precautions bi ni measures bi so di na wa mpiamfiri mu a utimu an say wutim ono fa ho ben obeba ba be do so bi aba 4 years ni du wi a so di oni wa wi say wo ku hu say wo ye den ono wa wi wako aban fofraba ono nso no aba be wi wako aban fofraba so di wati ase nti me de this is the time wo say Ghana empenifo no esore ma mabunu no we ye ya ye hunu wa ne aba be che wontem fast sure because obitimi ye bibi o TikTok na mutimi ba no and obitimi ye bibi na ne we no ana me huni say bia Sam George ohun oh me bia ye mpanifo na bi hu but minim say ye kan de definitely omomo mani nko ho pa definitely yes because SFM areko we imagine so my ade we now baby kuta o TikTok page na was flip it na akwa akoto so nempo me bai kwa wanya 13 kwa me ye bibi na bi ogira machi no e bia bibi na me fare mpo unse na meka se eya na eye ntetiye because so di ena na eja ntetiye omodo be famu no eno eho eyi implications ena beba because na bi mu so majority of them are broken homes if you nye papa so broken so the moment what Pentecost Johnson ye wo fie bi wo agay wo lesbian wo froster wo ye can say bisexual LGBTQ wo mu nyina bi wo you fie bi was around wa o mu nyina bi wo enti so de no so be kan say efri fie ayade efri fie and na won say sometimes so de efie bi wo akrabo a edi abusua no so na estimi massa implications ni bi
ye wa akrabo a edi abusua so ye ka se ekomu a ye nya nsore ye wa akrabo edi abusua so a ebe ma oba no ye wa abusua bu a omo ye edwamanfo nko a abusua bi omo de edwaman nko a na omo bo ene ye wa abusua bi on so a ye ade a ye apam ebi atumi na edi safi on aware sankofo no enti de atumi ni pe no ene oro mbe ye enti eno de ya na sometimes ye kan say ya ya na efie entity efirifie ene develop ya na put to that realm because Bible says aso aba be ma akwara na firi na ji misemo ebi abofra ne shaase no ena ya ma me fubu ko mu chimi so mu ma no mbabe ekuya wo ko ifa bibi brami wu ko yere be ma no fa bibiri bi afi so de wa ase enti emma wa adwene mu kra nye pefe emmo bra ne toche tambi ya wo ko bi ade wo be ye bi ade be bi ade be ba ana prof ususu se ebia yenhwe kwan a yetete ye maa no ene na make am wakade ba me pese yenhwe efa ye ntaade shim okay ewura ho enkomra muslim maa no akola bi ho awosa akola ba bi ho 6 years bi ho 3 years na ya sha ase na ya sha na piano ewon ase ya sha na ntaade bi that's true nti obenyi no that's true ohun ne ho because me obi a ba bia tete me free ye no ya kira me se me nkobwa me ho nyina that's it nti ase me nyi ye no kra na me yi me na aka me ho me yi me ho de but me yi no wonyansem me nkasa me ye perfect no yeah ebe mu se me ye hot am ye hot what you say but ye wo appropriate time that's it ye wo bibia ne time a ye sa de no me minti min ko gina me ho media isu se be me ye de ekoso no nti awofo nom ye janom apostle ka bibi se breaking home so e de sa ne ma ye nyina efi ho but aden ye nhua nya sa ena namfofa sa ne ma we namfofo so timi ejeweti anase apoluti ma utimi ye sa de na edie ne ebe ye aye be cut sa de because me so no kwa e fiti na ekọ I will continue to be in social media yen so sa ne ma we so yen so we are not we are not ya magaba enti se wo ya wofo a yen hyase ne yen tete yen kola no that's it subambai entadishem yema yenim koso that's it yema no wo ma communication wo no mo kasa yema yenim ko ho ade ne ye beye a ye be put stop for all those things no because fawie some wo media so no bi be sene ama wo se hwo ba no how will you feel as a mother wo wo say ye wa kola bi ho a won te say dia wo kan nanso wo na wo de wo ba yes so won te kra chechire ne boduam wo na wo de wo ba that's it so for us I would not be asana yeah responsibility cry so say so ma kola kra fa so me I think say one day me ni junior kasa what the chop hey e one two me manti o enti em say no yeah me ba na wu I want am call back and am say no ko traka em nam say jey driver gina ho who come then na we house mommy man nya and am say hey what did you do children was say mommy no ni twade gom afa brother me say na mama mpese kwa no tum that's it mama ntia kola no that's it then ne baba ma wo no ma make kasa kola 13 me na wo kasa wo so cho na ne 13 na wo ya cho ene be 14 15 a wo ba me dai me si ni twade se ko na am say hey reverse asam na wo kan no afa mommy I'm sorry I'm so sorry for yourself let's today be your first and last I be say am kwase asem we actually me it is say ye man tete ya mana sometimes behave some your ba ye be ma wa kola no so mostly if you are single mother that's it uba ya ba no wasa ye be ma enti sa na wo so uba ya ba nkwa dia wo be di wo dokono ka because nkola na ba mostly some your ba I'm telling you that's true enti me junior me discipline no mo ko nyina be ma me de bo am na sa na me ye ni bia che moko it's me bad. When say so, maybe the yana I don't blame said the now cano and now for some peer pressure, broken homes any society no nina account because baby the society we for and sanomo for akron for and topa for tutura for me now voni bi akuda jail 20 years.
me nan fufuo ni bi akoda jail for 20 years oba nanse ya oba nanse anko de sekan kwa akotwitwa obi tiri mama na san ko bi e na me bu nkotwe e pa ne so di ade nti e komo de no dabi o na komo de weza wo de yisika dabi enye mama nkyerɛ e komo de no obi sere no enti nipa na wo sere no no ti wo twe sekan no de ko nipa no so nkante o China be now so man na wo sere na ye den da no nkwa me be pia de no so coincidence me pia na me bu nko de me say me boni din a wa gidi keke also was mental my beans fan mental my beans na me ko gi beans 30 cedi eni ekoko so di me ko ni nuoma ye sam so owie na meje bottle na pe beans bottle water ba ko obowie ye so di manimu a so bo so indabusi ochi anu to wada and na won say sometimes ankofu mu na ye komu o kai say mrebi mi no ko shop match bi a me koto nyoma kakra bi ma wo na so area bi bitimi mo din bi ye te ho no lady bi bai ba ma mo wa hunu obeka chem say daddy woni me nkoda na ma me 100 cedis yes lady bi ba ho woni me ne nkoda na nka me ma 100 cedis ana me brush ade na me tete ade no ba me sorry ye ma mo hunu de ntia me sorry na me ko tete ade nim e de ko to omo toilet omo wi na nim na sa atro de be sha won sa nsa me ne nkoda na nka me ma 100 cedis ne ho kire no enti baby adru no oh shodi baby e ko to aduane ne ho na me ma boys ne se omo ma na aduane ma me na omo nye ne rich odi ade bebe bia na me ametua sa aka ne nyina me ko e omo se odidi omo be 70 cedi and omo man drink kan na me belly ade no enti sometimes these people ye come ebi wo ha so di baby odi nti beto ebi wo ha efiem e na sa adwoma we nyina nkomre nyina be wi Awurade Yesu Kristo so se wodo ho bo Awurade pa be ye de ne se oba tan wo betena fie na o maye sa ade we hwebema bi anim ti se opuro bi a wosi wa o command obi baba e command ne se yesi fa won sa pa fa de ni wura na wo ye bema kwa so de ni atete we fifi fa pamu a we na be ye so what you say me dey na sometimes I don't blame them too much baby ade ni free ba ni baby edu ba ko wie no so di wani ma ho so ba wani be ba ho so na baby enoma bi asei enje be sere Ghana mpanimfo say when they see this evil act they should arise and react as soon as possible because your minister of communications yeah I know so all these are minister of communications na adwuma and your ministry of gender and engineer meboa ministry of gender wo nyina ayem adwuma what you say said na wo kanta the same na okokoro mu ama nta the same bebre na anye fe bebre na enso ani ba ku bi kwa de o se dey o ka chem say prophet na ye prophetic program me prophet we hu a yiwani why ye ya yete su nyina saa na ye nyina yete anya asem keto ahwadi saa na o se wonya yete front seat ni nyina saa na ye nyina yete da wo se yiwani ma o te asore de mo pe nso no adwene ne ba bi ewo no enya asore de na wo se so de ye asore wie na me ma boys no ko fried rice abeka fried rice bi be 7 ebre wo mo no mo tena se didi esa mo drink so di wo mo wie ne esa pe ba bi wo asore mo die omo die ama ne bo awia 2 o'clock ye pon asore ahomachefo omo die ama ne bo awia 2 o'clock ba ko sorry afi ba ko so wasu sa papa mbese mi jai de me ye no enye ono a sede na wo kan ne namfo sam ne namfo ye bi ene ba bi odo wa kwa kopie no so de wuntimi ena wo mo no so ya na wo mo nyeska won tenchi no eye den so betwe ne wa free sa act nim wo twe wan sani pa no mo ska no fa nye de opese wo de ye enju ye sa no mana no so pusi ama o ye sa de mana ni wo pusi ama so that is it about tampa de o wa so no ntie de honhom no e ka kira asafo no pastor for number 2 dwa obi pewa me number ni se wo da action mu a me serew sa de we enya ano keke enye mmura asem e na kofa mmura ko dware kofa we dware wo da action mu a na o pese o jaya o betima ba asore fi
ana ye mpai bo bia be time de bo mpai ni nyina mu na wo nso gina mu bi me number ni 053 255 3511 053 255 3511 mesrew ye wo awusi mangwase station awusi mangwase bia wo mo friend station usi wo kwa obehu ne ye ba na ye sambod kakraka se iswo manu atoso di abusia meraho unse mintimi kasa se mekwa na mesre ya wofo no se nyame cha wo ba unse ubebusu akwantua. That's it. No matter what nyankopon be bisa akola na wo de ama wo no. That's it. Enti sa akola na nyankopon de ama wo no wenti bi anya ogwanhwefo anhwa akola ne so yie na enani su ne ne ban te sa de ye hwe ye a bibisa wo heaven no say wo ho a wo be ko bia na ana wankasa sumdwe no ebe na wo benya abofo mom ye ntete ye nkola ne yie no mo ye yie a egina ye aye so o ma nye yie nso egina ye aso nti adan ne ye ntete wo mo yie no mo nye yie preko eno bitimi wo ne baba na wa hyase na o hyehye ne short o say eno na efe eno na nanantu ena hwera nantu ena hwene to na wa hyase na o hyehye ne nti obenyi no wa ye used to because ntete na wo de tete no no eno no be peke e de anyi yen ya wo yen epic de niema ye be cover ye ho nti e ka ya ho nti mi bisa awofo no sign ye tete ye ma no wo tete ni ye a ebe ma wo ankasa animonyam ebe ba wanim nti mom ye tete ye mayo ni ye for daache asem midi no e de shodi Joshua nso na gina fidie na chi ema wonya ehweme ane se me sobe so dia na efensa wo hwe yen abomode anse on subscribe to your channel na obe subscribe na wa like na wa share na do comment aka ho e de amaye ane maba no na yaba ebia na o hweme wanim ase pimples ne niam bia begu wanim unhu ne awonya o de frɛ you will soap wamafo bi a ye de aba we use so awa behu utimi frem 0243 434246 0243 434246 and afin so ye face to face interview no o pesa o medjani a ye number no Joshua de beto eso e de ama wo de frem na nsem bi e koso media no so pesa wo make bidia nso mema wakonya na nso wabekyerɛ wadwen ebrepam ye besan ehye bi makram Abusafa amaka Babajiki Travel Hotel Sabuji Germany. Global flight from Ghana, China, Dubai, and explore the world with us. Run and fly to Ghana. You better train from Bibia Germany. I brought how that TTB. Now they are for plane. You go to international airport. You go to Apple airport to your destination. And one person go holidays. So be a project to Munya Bibia Metro and some project to use. You go to Mamma Divine Space. You go to GQ Luxus Hills Hotel. I will equip Maha. We make travel also stress-free. Travel management, expert in traveling. GQ Travel Hotels. Call us +49 17996 4242 +49 1521 485 2424. Check us on our website gqtravel-hotels.com. GQ, stay connected.